Attention pour démarrage. Bakunzi ba Mars TV, uyu munsi turi ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri. Umunsi turi ku munsi wa gatatu. Dore nguyu afande Byamungu turi kumwe hano ku mpaka wa Kamanyura, amaze gukoresha inama muri centre ya Kamanyura. Wale wasema bongo mubace kabisa nkuko nabibabwiye. Nejo twari kumwe muri centre ya Nyawera mu mujyi wa Bukavu. Afande muraho neza? Muraho. Murashima Imana. Asante sana. Unasema kuhusu na wewe wasema mbongo. Hao wanataka ikuwe hivyo. Lakini Mungu hawezi kubali. Wanavitaka sio mpango wa Mungu. Asante sana Fande. Asante sana. Attention pour démarrage. Nshuti bakunzi ba Mars TV, anga turi muri centre ya Kamanyura M23, aho yari yakoreye inama n'abaturage bahangaha bose. Rero bamaze gukora inama, no inama yarangiye, gusa abaturage barishimye, bari kubyina rwose. Urabibona ko ari byiza cyane. Ini Mars TV, kora subscribe, hano hose tuba duhari. Turi gushaka kugira ngo tujye tubaha amakuru yuzuye, amakuru atarimo ibinyoma. Dore zose ingabo za M23. Rero urabona ko bari mu kazi rwose gakomeye cyane. Bamaze no gukora inama ahangaha, abaturage barishimye cyane nk'uko muri kubibona. Aha turi muri centre ya Kamanyura, hamaze kubera inama n'abaturage nyuma yaho M23 nyine imaze gufata hano muri Kamanyura. Rero bahise banakora inama n'abaturage. Attention pour démarrage.
bakunzi ba Mars TV, uyu munsi turi ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri. Umunsi turi ku munsi wa gatatu. Dore nguyu afande Byamungu turi kumwe hano ku mpaka wa Kamanyura, amaze gukoresha inama muri centre ya Kamanyura. Wari wasema bongo mubace kabisa nkuko nabibabwiye. Nejo twari kumwe muri centre ya Nyawera mu mujyi wa Bukavu. Afande muraho neza? Muraho. Murashima Imana. Asante sana. Unasema kuhusu na wewe wasema mbongo. Hao wanataka ikuwe hivyo. Lakini Mungu hawezi kubali. Wanavitaka sio mpango wa Mungu. Asante sana afande. Asante sana. Attention pour démarrage. Nshuti bakunzi ba Mars TV, anga turi muri centre ya Kamanyura M23, aho yari yakoreye inama n'abaturage bahangaha. Bose rero bamaze gukora inama, no inama yarangiye, gusa abaturage barishimye, bari kubyina rwose. Urabibona ko ari byiza cyane. Iyi ni Mars TV, kora subscribe. Hano hose tuba duhari, turi gushaka kugira ngo tujye tubaha amakuru yuzuye, amakuru atarimo ibinyoma. Dore zose ingabo za M23 rero urabona ko bari mu kazi rwose gakomeye cyane. Bamaze no gukora inama ahangaha, abaturage barishimye cyane nk'uko muri kubibona. Aha turi muri centre ya Kamanyura, hamaze kubera inama n'abaturage nyuma yaho M23 nyine imaze gufata hano muri Kamanyura. Rero bahise banakora inama n'abaturage. Attention pour démarrage. Salut.